Mir s vama, braće i sestre. Objavljujem jedan proglas s Božje strane. Pozivam braću iz Palestine, Gaze i braću iz Izraela da obustave tiraniju između sebe. Obraćam se Jevrejima da pročitaju riječi iz 2. sure El-Bekare u Kur'anu, gdje kaže: Svevišnji kaže: O narode Izraelov, održite vi obećanje dato meni, održat ću ja obećanje dato vama. Takva prisnost govori da su Allah, Đelešanuhu i Jahve uzvišeni jedan te isti Bog. Obećanje je sklopljeno u Starom Zavjetu. Prema tome, muslimani i Jevreji su braća po Bogu. Neka jedni drugima pruže ruku pomirenja, ugoste jedni druge i pomognu jedni druge u ime jedinog Boga svemogućeg. Amin.